Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amirul Football City FC dan hari ini Hero aku bermain game Football lagi 6. Baik guys, korang dah tengok dah yang saya foto, iaitu kepada Amirul Football City FC. Dan saya dah tukar dah kepada Amirul Football City pula. Pasal adalah Amirul Football City FC pula. Okey, langsung saja kita startnya. Okey, ini yang kalau kita ganti si Bruno Fernandes, kita ganti sini mana nama tak main ni, ada Bailey ada ganti, dan kita gantikan CDM pula namanya Arle Junior. Okay, Arle Junior guys, ni ini iklan ke apa ni? Okay guys, kita dah tekan iklan, langsung je kita main game. Okay, kalau tu Leicester lawan United. Baik guys, okay, kita akan lawankan bajuan biru, bajuan putih. Okay, langsung je, let's go. Okay. Okay, ni lawanan pertama, Leicester lawan Manchester United, iaitu kepada dalam permainan yang seterusnya. Okay guys, kalau macam tu, ini tak ada suara guys. Saya nak buat video bulan 26 ni, tak ada suara. Tak ada suara lah guys. Sebab ni tak apalah. Okay lah, langsung saja kita akan main yang ini. Let's go. Okay, ni bola kepada untuk Leicester. Ayo macam Fernandes. Ayo Fernandes, sikit lagi kepada Fernandes. Ayo Fernandes. Ayo balik Bruno. Gol lah. Ini dia, Bruno Fernandes dapat jangan pertama yang ini. Okay, lagi ni kita lihat lagi macam mana si Fernandesnya. Bruno Fernandes dan shoot, tembakkan lagi macam mana sepakan jangan, dan tembak lencong, gol. Ini sudah tentu guys. Baik, kita akan jaga pertama 0-1, masih 8 saat lagi. Arle Junior. Masa Ron. Arjuara. Fernandes. Aduh, ada Abbas. Rodwell. Cek Wang, Rodwell passingkan dan shoot dan Fernandes. Cek Wang. Ayo Bradley. Ada James. Aduh, gagal. Ada Abbas. Mana satu lagi? Ayo Bruno Fernandes. Ada Bell. Yes. Indah. Bailey untuk Bailey. Wah, ni golnya orang Brazil lah. Ini gol yang terbaik. Lihat lagi macam mana si Bailey dan kita beri untuk pada si Bailey dan shooting power goal. Mantap. Lagi sekali shoot the power penembak. Memang golnya. Kalau kita akan jam pertama 0-2. Carrying the ball forward. Masih ada Rodwell. Roy. Ayo sikit lagi. Satu lagi tepas. Sikit lagi. Okay, teruk. That was an amazing save. Okay, kalau itu kita tengok. Tuk Bailey. Good play, one-on-one. Bailey. Shot. What brilliant anticipation from the goalkeeper. Masalah lagi. Tried a through ball. Junior. Great anticipation there. The goalkeeper has done exceptionally well. Baru sampai ke? Kita. Tengoklah situ. Yo, come on. Firing from the corner. Ayo Bruno Fernandes. Oh, they lose possession now. Okay. Referee has given a throw. Bella. Bruno. Proving unstoppable Yes, today. Bruno Fernandes dapat jangan persatu sama. Mantap Bruno. Sekali macam mana Bruno Fernandes dapat satu sama. Ini dia gol. Setihan untuk Bruno Fernandes.
Still in control of Bella, the kita akan jaga pertama scoreline. 1-0 And that's a 3 wake-up call. untuk Leicester. A very timely Dia interception. bunuh. Beautiful through ball. So Fernandes. A through ball attempt. Breaking free. Okay ni selangnya ayah aku dah balik nak buka kunci dah. Okay lagi 10 minit lagi guys. A through Ayo, ball come on. attempt. Kita. Okay aku pecut. Cik Wang. Good play, Passing. Dan one-on-one. bunuh. Ya. What a perfect hat-trick. Bruno Fernandes. Ini dia Bruno Fernandes dapat celah pertama. 0-3. Bruno Fernandes. Mama apa? Guys. High wobble, kita but tengok still tengok tempat commanding the scoreline. Sampai pagi. Duel. Seeking out a passing lane. The game hasn't gone their way. Okay, langsung saja kita ke babak yang kedua. Let's go. Okay guys, kita akan start babak yang kedua pula. Kita akan babak yang kedua pula. Ini dia bola kepada untuk Manchester United. Untuk Bruno Fernandes. Pressure forced the error. Wanita. Nice block. Passing dia. Arjun. Nice through ball. Ayo Ben. That's great defending. They're Sikit stopping lagi. that attack. Gagal. Losing possession. Ayo Jores. Tried a through ball. Tavares. Fails to keep the Tavares. ball. Mana Might be Tavares? able to get in behind the defence. Kerana Garza. James. Carrying the Tavares. ball forward. James. Cik Wang. Putih passing kan. Pusha Fernandes. Pas Cik Wang. Passing. Threaded through. Junior. Tavares. Good play. Tavares. Yes. It's in. Face Goal. to face with the goalkeeper. Yes. Gol. Ini dia gol yang babak yang pertama. A reminder that no lead is entirely comfortable in this game. Nicely. Guys, ini ya dapat yang Chances kedua. on. Come on. Dia. Chance No. on. Oh, good save. Selamat. Substitution it Ini is. yang tepat. Come on. Ayo. Whipping it into the danger zone. Wow. Crashes against the post. They are making a change. Restart Bagus. from the Ada wifi ada. goalkeeper. Tavares. Oh, they lose possession now. Fernandes dan Zixer. Dan RB kita gantikan semua 3 orang Keeping pakai permainan. possession Okey. nicely. Mark Bus. Losing possession. Bruno Fernandes. Nice block. Poor decision making. Man. Ayo Bruno. Nice Ayo through Bella. ball. Aduh. Nice ball in. Sini. Might be able to get in behind the defence. So. Pushing it forward. Passing. Passing. Cik Wang. Well betul. done tackle. Tukar lagi untuk 05. Ada lagi. Untuk Gaza. Losing Nama possession. Long pass. Good play, one-on-one. Tavares. Ya ilah. A powerful effort, but just lacking accuracy. Subs getting ready. Okay, tak apa-apa. Jangan risau. Tukar lagi 05. Trying to find the target man. Dah sikit lagi. Ayo sisa. Nice through ball. Tavares. Shot. Goal kick. Aduh, kena lencong pula. It's a substitution. Dia kemang ketiaknya. Okay.
Sampai Launching minit. it long. 105 lagi. Pushing it forward. Macam ni. Might be able to get it Dan behind the tapak defence. yang sudah Referee has blown the terakhir. whistle and we have a Okay. final Gol score. yang ini je gol yang telah ambil. Kita akan stake-nya. No matter Banyak what, gol yang the terbaik losing ini team gol yang score is terbaik quite a itu adalah disappointment. dan adalah Aljonia. Mantap kita dapat. Aduh, ikhlas sangat. Okay guys, kita dah stake yang dapat menangkan. So kita akan belikan RM22 pula. Kita akan ikan dulu. Oh yes, kita dah stake nya. Langsung saja kita akan ikan dulu. Okay, ini dapat jangannya 205 untuk dapatkan. Baik, kalau macam tu kita startnya dia pertama lagi. Okay, kita cuma 4 dah masuk dan lagi ada 14 tak masuk. Baiklah, kalau 14 tak masuk apa, kita cuba lagi tahun depan lah. Okay, itu saja video hari ni. So terima kasih untuk kau semua untuk tontonan dan jangan lupa subscribe, like. Okay, so jumpa korang next episode. Bye.